Zdravo ljudi, srećan badnji dan iz jednog malog mjesta, negdje u daljini, da, negdje dalekom, zavijanom, hladnom, ako to već nisam rekla da ponovim, a jesam čini mi se. Postoje ljudi koji žele da porodične praznike ipak stave u, da kažem, samoće zvuči tužno, osamljene. Znači, zato što žele da prosto u tišini i baš sa onim kome su posvećeni ovi praznici, osim eto porodice, a to je Bog, budu, ajde kažem, na ti i na samo sa Bogom. To može početi jednom predivnom kafom, pritom liturgijom. I onda Psaltir sam i čitala jednu katizmu i stavila sam kao malo ajde kažem, duži video, nije shorts. I to je negdje to. Svi vi koji slavite sami, prvo vama neka je srećan badnji dan. I znajte da ste u najboljem društvu, da niste sami. Vi ste prije svega u zajednici društva sa samim sobom, a onda sa Bogom. Boljeg društva nema. Tako da u suštini želim vam srećan badnji dan. Unaprijed želim vam srećan Božić i samo uživajte. Svaka okolnost koja vam se desi ima neki određeni razlog, a on se prije ili kasnije sazna i uglavnom bude na našu korist.